أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siono muhimu ya ukanijeni rongoze masampanga wahembwana ya ukana daula ya haki quel que soit haina position sison tipi ya haina mzima ya lonio shanga mfikiri riwaswiri daraja ya uka kairi nimonese nimbavi ila namna ya kaustahiki holiho de namna nafikiria ze habari kamili nijeni molesheni ila namna istahikio wandu wajibalie rangu zenyakati ndazinu hizo waswili wakati wahe mivurano mbali na mbali joka harma yensi oliho dezevoti za wizi za msajaja zijoka ukaya 2024 na hunu nepara baadhi ya wanama nisubiri mbabititi sha kabla rani janji uharima omva muhimu ngamsinsindio kabisa ula ukaya gebidio ena mrubokao ngeuhari mwembwana ya ukaya lazima yeyezi yinu ilawe pia wende baparihani heyezi ya nyumeni ena mdulo naye ya akida hiyo ya itikadi hiyo kairi rangu ze nyakati zinu ya rensi ho kritike ye mwananya haulawana nena mna ya fikiriyo abo ze nyakati zinu wandu wa wanyisiha mabaki ya maili ngabo waunaoka kairi wandu wende harima voti ngabo waunaokaya ye afdhali ndokaya wandu watifikiri ndongozo kanga voti bahi alhamdulillah bahema bakianu yo maili kairiri kubaliana rangwa basa ukabatike mrenga mzima ujokaya uharima mzima harima bakianu yo maili ujobakina na ujobaki harima discours ya do affaiblisse na critique mananya eka ekoli dukangara nzore ndembio ribadili umkonsi wende sawa yentizi nyakati zinu bayi yenzi ya ukarende rawaswili harimaze objective zatu gebidio monsiri kubaliana kaya keti na ruhusa ya mruli yo harima zijanibu zinuzo mbili iyo odola tso wakati wa hahe nezimvuza hahe ya ukritike haina mru wakaonge harima mva holiho de mifamili yemana abo hindi yemana yabo na kabla rane jana eleza umnofu wa he tafsiri ya he fikra hiyo ya ukaya wandu warensi ndongo zokaya wandu wado kritikeana ano mabiano yo maili wamba ngado harmaze voti no wamba kwa tsenda nge video mlango huo baziwa na hena mrugo kangu jo ishiae video ino kairi ya juze wala masampanga wahemba na ino rowali yo faransa nyakati zinu rowalo yo masiwani tijo jibio kabisa kabla rahawandu waji avance baada leo na maudu wandu waishilie ya fikra ya hangu harima ya tafsiri ya ukaya keti na ruhusa rangu de nyakati zinu wizo mru ulio harima zijanibuzo mbili ya ufanyilie mwananya critic
au yafanyilia le bavujindwa jikritiki wandu nafaliki oharimwa ye objectif kome ya hatu na ndo kangare lombio ri afaiblisse ezi liyobo kao zenyakati zinu wa Comores wa hisa wadirikukaya vanu ngaritsi yentinge tingo gender chentike twendisi manelo muhimu wandu warensi nena yakana fikira ya ukaya ya juhe ya kritike wanaanya walo harima ze convictions za hao hindi, c'est-à-dire que manelo muhimu wandu waziye hindi wandu waziye ze kritike kinulona kritike nenulona rugozo hamba na faliki mbaba Lukmani neleja vila tafsiri yao dukaya vanu ngari kubalia nao kaya riwanyisi hamabaki ya maili ngabo bakia bokao wamba ukaya ngadeura to mbaba Lukmani he participation ya hatu harimaze vote wowo ye filosofia hao na mtafadhali Mwenyezi Mungu wandu sana hata we amini kabane mwana nyao banunge na ideo aningena na conviction wandu na rensi zenongoza ukaya banu mndu fulani hafanya trahison banu mndu fulani banungu mwanzo amenye banu mndu fulani na relitawei na rensi akitoka ngabo aya Qur'ani ya Jaramiya alladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmun wa la tajassasu bayo harimwaye ya ferinu yaukaya rendera to mbaba Lukmani wanuna tawo harmaze vana zokaban we haibwa we holwa we yafanyilwa namtawo pisko ye hiyo ye ideology hiyo ketina hata positivite kinyume ikawa ndu wabaki hoveha ye indini eziasi za hao wandu wabaki ho kritike mbaba Lukmani bai wandu kwatu kritiko wananyao ye fedejo kapari hani habanu hindi fedejo kapari haniha dukaya wanu wabango endao harimaze voti abo wahisa wajitayarisha ngwaroze mvuza hao ngwatoze maliza hao ngwafanya haina zofanya hata imakandida wa hao wavotiwa harima emiji hao no harima ze regio za hao no harima zisiba zao ani awesa wazingaretre yungu endao to abo sisi raba ukayabunga msiko uramvuza bure nari zenyakati zinu nari warensize ye bwana ya hao wabango ifanyao ili waende wafanyeze jitahidiza hao hata ohari makiesi bali na bali wambango anzao ndo wafanya hata bake voti wende wafanyeze voti za hao wareze mvuza hao hata wakati za resulta zijoka ulawa baada huyu hapo mbaba Lukmani yende ya webi pisko sisi ramba karitu yende yo mafiti iyo ndena namna siri aminio kaya haina namna zenongo zijoka mbaba Lukmani ngodo yarenge voti hamvu donc abo sisi ngodo yarenge yani mimi namna nifikirio mujo irenga rango premier tour kana parobulia deuxième tour puisque sangu jokaya deuxième tour quelles que soient les circonstances ani wandu wa Comores pia ina mdugu joni waza haina ndogo yalo nizo radekwa ya wambiro kama balu kumaningo ndo ya shidana na Iblissa wapo wa Comores wa johama karira ngadora futi Iblissa donc yule mana naboko ye yengu jorenga gujoziba rango premeto sha hamali namna nisinzindi yao na riwarensi na onuna rensi ze ndi ni za accusation no mdezano no onuna rensi njanga abole utu aminu kanga bovoto ndi wareze mvuza hao mimi tina uramvu hata harumesuje yini tina ufanya hata bando mwetuka yonsi wala tina hamba mndo yede yavuti sika mimi ngam aminu kaya yani ilo afdal insireze vuza ngubure sha ye yamba ngwendo yambange na tafsiri ya hema naendao tina humvumbwana hii wala tina maboka yedaba wala tina maboka bala afanya traizo no isile namna mimi nionao kangiyo njema na hiyo ndiyo na janzo ni paro wanama wati pia warenge fikra hiyo donc pourquoi ye strategie okabatsike hindini wandu wati dore mana hindi dukaya
vanu nari kubaliano kaya ngabo plan A na plan B sha nari aminukaya plan B iyo nde ya kweli ijoka uroyalize ha ye plan A de ya wanu wambao ngondo harmaze voti nando kaya ngondo ware voti holio nde namna wajifanyilio conviction ye communauté internationale nsujangi yo winguni nsujangi yo daubi shambe setsi daila yakahula 2019 wo aminio ukaya mbalo kumani bari habarije nge president de l'Union africaine wanamna ukaogo aminio kama balo kumani vanu yani halendeze Faransa neze Europe wajoanza wasunzuhe wonde warenge mrumraji labeko majodo mrumie namna wanzao shaongo no afudhali watowe mbalo kumani walona za ideoloji hizo nariwabulie neze nafasi za hao ili wakati mbalo kumani ya johenda hedize voti kama jaka deuxième tour na yo sur kanobula baka deuxième tour sisi rambo kakaritsu nda hari maze voti hasibo kabandu tsikaritsu aminesha desha 2018 zila jaheze referendum jila ngari johenda ratsanga nyi hebazima dasina wanu wambango ndao hari maze voti mbabalo kumani enda ya renga hamvu yonda bo plan B siso pia rike bazima ribloke nsi rambe ukaya yo kabati zanti tena bwana winende za c'est-à-dire que abunga joka kunda na bazima donc on doit tije wa décourager yana on doit ranganye plan B on doit tije wadode zana wakatiri joka hanzari tsanganye bazima harimo plan B bake wandu ikeko waja. Donc c'est ça l'idée. Donc on a des critiques les uns contre les autres ngabo amba ngondo harmaze voting ngona ze sharutu za hao ngona ze raisonnement za hao ngabo siramba karetu henda ngasina ze raisonnement za hatu. Donc siso ntipia ngaranzao ribadili yeyezi leo harma masiwani wanu wambao ngondo harmaze voti nari watina na wende wafanya zitsaidi za hao wakena ze justification bali na bali za ukaya ze voti zibwa watu sisi ribalie ideolojia hatu ya ukaya banu irijo ukaya buje baze voti na banu kabla heze voti zinba nusikara tukubale sharia shino shanga rijo hondana harimo poambe harimo plan B, c'est-à-dire que ngarijo tsanganya sonsi pia wakati huo yani rikema plus déterminé wa Comores wasuma bareni rizie ribadili yezili yo abo emadea yo maili wanu ambango endao abo ngarijoka uona zila jitahidi zao au ushinda umobilize ila communauté internationale wo waiaminio abo wakati huo ngebidio wafanye hazi ndondo kabisa oharima hula ho mobilize o wakomori nana o wabonze ono madama wongo ajuka na justification bali na bali ukaya mdo yatso atoania sisi ramba ya kartonda armafuti zabu garjoka na zemvuza hatu rokabasinga sina justification zinji na ndo keba na woyeka kubali ndogo za voti baada wewe mtanganya bazima uharimo plan B basi hiyo ndio hicho kuritanganya baada huyabo ribadili zendo ngo harimo yansi biidhnillah azza wa jalla wando wende waandisi a zero horekebisha emikonsi ya hensi au handisa au wazi infrastructure. Donc njakanza nikemle izo lezanibe habano amkonkuluye hamwiso na ritafadhali Mwenyezi Mungu ni wandu sisi ramba karicho ndarara sezenvuza hatu harimo voti nana wanu wambango ndo harimo ze voti wandu na renti ze critiques les uns contre les autres na rizie yani mtu kufanya discours ukawe yambe objectif yae rito mbebalo kwa nele jamvi la hahe ze yasiza hahe na ze kritiki za hahe na zimwendele daine le jamvi shabatike mru jofanya kritiki les uns contre les autres na rizie na ritafadhali Mwenyezi Mungu rizie Henry banunga rijoka henda ratsanga nyihana uharimo ai plan B na ekamba ke uharimo ufanya laze kritiki abonga affaibliseo ye plan boka uyonde ilo suivre sisi wasaye namna ri aminio na dukaya garendora unano harmai plan B yani rendera tsanganye bazima remobilize o wakomori wonsi pia baada huyabo ribloke nti rande ukaya donc kabati nti tena ka ema bwana wanu wendata omwiso batso maji o harmai kapitali kwa agenda zao donc mwijo jalike fikra
ikaya muhimu abo bunga hibenze abo efikiri kahendelea wandu makhsus kwa harmaze réseaux kwa ujumwa nangasi harimo bwana nzima kwa ujumwa ujifanyile ya kritiki na mziye baba ngarendora sanganyi hane bazima uharimwa ye plan B baada za resulta zijulawa amabole vote za 2024 baba Lukman ya jendaji declare ukaya yende ya ganye. Donc wakati huo yani nyinyi mkenazo jusikaso za hanyu sisi ribalieze mfume za hatu wakati huo riblokensi baada yabo ribadili kama wabenze wakati huo surtunge bidon fanya hazi warmo community internationali no wandu mahadisi danyi nao ukaunga aminio haku kabisa baada yabo biidhnillah azza wa jalla yani siwasaya wandu washinde mobilizo wa Komori rendera rabadili ye lejamvili lo yao rikeena daulari birenderandi se a zero wandu wa paange emikonsi neze fondation za husu yensi hatu wando mwiso wahe mna video mfuliwoi na kahanza ni mbweshe wanamari wano bwana yinu ngasina mahamitsanu deja yani mgujo jalike mshidi mnelewa na rikubaliana azi habari hizo baizu lezilio afudhali hosoni mwe maisha yaho wa Komori. Wonsi pia wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.